Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kukwayaw, nagiti haloblas kendarat amakit kita, pare Jose. Ewan paray. Ay nawaw, nagadon. Ewan at medyo dakil mo ti balay nga patakder may. Nangalaan nyo nga iti budget yaw. Urnong miya iti manotawan paray. No kasta, bayad tinateng nagitin lako yaw. Ewan paray. Manotawan mo't anagan anos kami kani bakit kaw. Ay ket, congrats ka na kayo kan bakat mo Agyaman ako na paray. Nakamintumat kan bakat ko ti sumarono pare. Awan imposible iti tawan nagagawit pare haray. Nay, busy kan samat, Mari Shaira. Wen nga rod, Maray. Ala, kasla saan ka pa yun nga ginina na, Mari. Ay kat addalat tamot ina na, Maray. Italaang adiritso ti trabaho. Takas makita mo't, Maray. Ado, dagiti trabahador may amasapul nga asikaswag. Dakol mo't nga minti balay nga ipatpatakter yung, Mari. Wen taisumat ti arapaap mi kani Jose, Maray. Nabayagan a plano mi dayta abalay. Italaang anatungpal, ta italaang met nakaurnong kami. Mayat dayta, Mari. Da kayo ngay mat, kaano nga agpatakdar kayo iti balayaw, Mare? Aginggat kaano nga ingan anusan nyo ti kalapaw yo, Mare? Damot ati plano mi, Mari. Urayan nyo lang, Adan tumat. Ay, wan Mare. Kasta ti mayat. Positibo akanayon. Ay, wala. Adamot ti balay nga arapaap mi ti asawak, Mare. Dakdakkel kan napimpintas ti disenyo na ngam iti balay nga ipatpatakder yu, Mare. Aya, Amom lakay, umapalaklaunay kadagiti karubata. Ay nawaw, ita niya agapok. Una, tamadama maipatpatakder ti balay da. Agpatakder tantumot bakit. Day dakdakkel ngam ti balay da. Sa bagay, may mayat ti plano tangam ti plano da Jose kun Shairaan niya. Isungawan ga po na tapno umapal ta kadakwada niya. Ada puntum lakay. Iti niya agapo nga umapal ta. Ha? Saan laang nga isuda ti ada kabailan na mang patakder iti kasjay abalayan niya. Naalam ti kayat ko asawan bakag. Ala, agluto ka man kit tani, mabisina kon. Ay nawaw, di ka pa'y nakalutong lakay. Si kalatan ti agluto. Naimimas nga mintilutom ngam tilutog. Nagpatakder magayam ti kaarubayo iti balayda. Haray, anakaw. Saan pa yan alpas na nang? Madama pala ngay patpatakter da. Kamamuyo lang. Wen tay talaang muumanay na nagpasyarak dito ayan yaw. Kada kayo ngay. Anya mo ti plano yaw kan ni Ebilay. Ni nanang mag. Kontento kayo kadilatan iti ada kasasadyo ita. Kontento kayaw iti kalapaw yaw. Anyat pagkit-kitaan nyo kada kami nanang. Awan plano may? Mano watawanan ngagdenden na kayaw kan ni bakumaw. Ang mawa mo nagbaliwan ti biyag yaw. Agpatakder kamin tumot iti dakkalabalay nanang. Agure lang amin Adan plano may. Ha? Aging kakanaw nga agplan-plano kayaw. Ay nawaw, dumteng tulat ta kaday. May patakder minto ti balay nga arapaap may. Dakdakkel pa ya, ngam tay balay ti karuba. Na yun, aya. Adamat basit urnong may. Hanggang saan mila nga kaya tagastusan ita. Ay ngam kita inyo Tamagan no maibus day nga urnong yaw.
Kaawan pa'y natungpal kadagiti plano yaw. Sikaman pa'y tagsibog, Emily, bakit? Ay nawaw, apaya siya tibaon mo ngay. Upat nga aldawan, asan na nasibugan timulat ah. Ay ka, mapan ka ah. Si katilalaki, ang syakit din tibaon mo ngagsibaw. Na, italaeng, tamadi nga rutirik nag. Diyak ka ba lang tagsibog? Anya nga italang, kano siya timbaon mo, hindi na palaba sa lawas? Bayam latan. Anit ko na. Nalakamot kit iti pipino ita ah. Oray saan na masibugan. Sayang ti bannog no nalakamot lang ti presyo. Ala, 5 ka kanuay ha? Isumat ti mangmangagaw. Lugi tamanan ah. No masibugan ken maabunuan pa'y dagijay. Nakarkaro man na malugi ta. Ay, anya pa'y nga raw no nalakamagayam ti presyo ita. Maturog tay latan ah. Kunaklakit day no asino jay naka-flashlight. Si kamagayam, Shaira. Ay, uwan nana. Narabian kami nga rod kanila kay ikaw. Nagapuan nyo aya. Ijay man garden nana. Ado nga may ti trabaho am aramid ijay. Sobra mo ton kikinagagat yung nga agasawa. Masapa kayo amapan ijay garden yaw. Intun kwan, marabian kayo manon nga agawid nakaw. Ay, uwan anana. Talaga akasta. Masapul nga aggagagat tayo. Tapno matungpal dagiti tarigagay tayo. Awan mapasamak itibiyag tayo. No nasadot tayo, nana. At dati puntum dita na ko. Awan na saya at apagbanagan ti tao asa daw. Kung lalaki din ay munakan bakit? Ay, pasensya kan, Jose. Tinaktak ko ni baka mo. Okay lang na. Awan pa record dita. Agpatuloy kam nga rodan, nana. Agistorya tay tumanan inton maminsan. Alawain, agan-anad kayo mut adwa, tanay. Nasip ngut mutay. Silawan yo na imbag tidalan yaw. Tan narigat ti maaksidintay. Mayatan bakit? Ado ti danom iti house. Wan lakay, mabalinan apagsibog. Nasaya at may nukasta. Huwag gayam. Saan may gayam nga sa sikas wanda pari-hari di gardenda? Ay nawaw, anyat kaya't mo asawan. Sayang da dyan. Saan mo ito na nasibsibugan? Amangan mo't no naliwayan dalaang. Ang dadamit na kanayo na di balay da. Imposible no nalipatat na nga damula da. Ay kasaritam to ani pari-hari. Uwain, kasaritak tao. Sayang ba't ngagpaiso na dyan? Nalakati pipino ita. Ngayon sigurado nga dantumanan nguminaan na. Karirin yun samad pare-hare. Uwan nga ron pare. Naaldawan kami manay. Adya ti pakapuy-puyatan jo aya. Ado pare. Oh, ada ka di masapul mo? Di mula yung pipino pare. Saan yung multi na sinibsibugan? Dadya ka day. Awanan, sinadutan may ta nalakamad lang ti pipino ita. Adya tamom nga ang mga nadantong uminaan na pare. Sayang mate. No, kayat mo di aywanam. Tas si kanton ti bangilakoy ti bunga na pare. Ori kayat ko, saan mo tamabalahin ta nalawat ti garden mi kan bagat ko. Kanayon to, pa'y nga overtime kami. Masapa kami amapan, intong kuan, marabyan kami nga gawid. Kasjay na nga rudan na. Pagmula kami tulatan no ka. Sigurado dakkel ti lugi mi no aywanan mi pa'y na ijay. Anya? Haray! Haray! Mabigla na nang pumayag. Hey, Nakaumay kayo may. Anyat masapul yaw. Anya tararamidin yaw nga gasawa, Ay nawa. Apaya kasta ti salud. Sudyo na nang. Ada ka ti parikod. Di mula yung apipino Di mo mapanunuto na sibugan. Ako nagasang manday ta. Alas 10 iti agsapa agam nakaturog kayo pa ilang agasawa. Nagagangay na nang. Kasano nga ro na matungpal dagiti plano yaw, no day tamo maturog ter aramidon yaw. Matungpal to ah.
Ay naapaw, hay, awan lat amo kaun iti sadot ataaw. No ituloy mi nga iwanan ng Pipino. Dakdakkel to tilugi may nanang. Diyan mo kada kayo nga gasawa. Drawing tumanay, dagita a plano. Kalpasan ti manu atawan, at damot ten balay ta, ken nagatang tapayan ti lugan nga arapaap ta, lakay. Wen nga ron bakit? Malag-anan tamad lang, o rekas kasanaw. Kasano ngayon ti garden ta? Ituloy talata ti ag garden. Mga alata lang iti kadwatang agtrabaho. Iti kastagan Santa Marigata nunay. Sige. Kasaritan mangkid iti kapsat mo, no kayat na. Taure iso ti tangdanan ta. Di nalakit di kayat no saan nang am ti kadwana, lakay. Mabali mga agbiro kiti kadwana. Dua nga raw ti alaan ta. Wen ko mabakit? Sige. Awagak ti kabsat ko no anya ti kunana. Bareng umanugot. Takay, lugan ti karo ba dyan na iparada iti parahangan da? Diyan mo bakit? Ay nawaw, di mula sinaludsod ni Jose. Busy damat nga road. Kasano ko makasarita kay dakat kanayon namat nga daday di garden da. Ay, gumatang tantumot iti kasta lugan talakay. Ay, uwan mo ta. Makagatang tanto iti kasta, bakit? Adan to kunaktumay. Kano nga ta? Arapaap ko matimadan iti lugan na kasta lakay. Tapno adda sirbis ta. Urayin ta ano kaano. Adan to, bakit? Aguray talang. Ito to, ti apaw. Nay, si kamat gayam day ta, Mari Emilay. Ah, adda ka magayam iti unag, maray. Ay, lugan nyo dito, maray. Wen Mare, lugan me. Ay, manumay, ti kasta lugan, maray. Nangina Mare, iso nga italaang ang nakagatang kami. Ay, nawaw, kasta ayaw. Wen, awan mo tinala kaalugan. No kada tayo a simple a tao, nangina amin. Sinayang yung amin, jay mula yung apipino idi Mare. Chimmambakay ko man, no inaywanan yung anasaya at day jay. Napalabas ang data, maray. Saan mo ito na maisuble? Ay kat, ipadas yung manan ati ag garden, Mare. Ay, awa mo nga rudan pagpuunan, maray. Naibusan ti kakaiso ng urnong me. Manuatawan nga mino na saan kam ang naggargar din. Amangan ko nakno da kwartayo ni tananang. Ay, nawaw. An-anuan nyo ti kwarta, haray. Pagpuunan mi kumakan bakit ka. Aggardin kami tapno damat igatang mi tilugan. Nay, apay alugan. Kasaan pa'y muta na ipatakder ti balay a plano yaw. Lugan na yun tara paap mi tananang. Ay, nawaw. Drawing sa mo aming nga rapab yaw. Alamat tan ananang. Pautangan na kami tapno makapangrugi kami manan. Naa, ay, awan kwartayo aya. Awan nga rudayin. Naibusan ti kakaiso ng arunong mi. Mati kwartak. Napay mo ngamin nga inurayo ang naibus ti savings yu Kasano nga rudan na iti plano mi. Ay nawaw, di kaya garapaap iti kakastabanag. Nusadot kayaw. Tanay, agbalin manon a drawing amin na plano yaw. Anya tin baga ngay ninanangkan ka. Awan kanot kwartana bakit? Ay nawaw, kasano nga rodon dayta? Naibuson ti urnong talakay. Diyak nga rodam mo. Narigat mat nga rod ti umutang iti sabali a tao. Pangalaan tanga rodon iti pagpunan tangay. Awarin na. Masapol samot nga ag-apply tayo iti trabaho. Oh, anya ko matitrabaho nga playan tangay. No niya ti mabalin nga playan, di isulatan. Di tan agpilay, tawan mo't pagpilyan ta. Nag-apply ako kas dishwasher iti restaurant ti kasinsin ko. Amang ano dapay bakanti ija ya mabalin kong applyan, bakit? Ay, hawanan lakay. Ag-construction kalatan ano kaya mo? Ay nawaw, tulungan na karod
tawan mo't amo ka pag-aplayak. Bayam, kasaritak to ni Kasinsin Hubert. No, kayat mo, di agtrabaho ka iti ayanda, tapno asidog laang. Uwanin nadalakit di bakante ijay. Ay na, naimbag kayo pa'y, Mari Shaira. Naimbag ko na, Maray. Una tamayat ti biyagyo ita. Saan kayo nga grigrigat? No saan kami naggagagat ide, awan ang mga nuagrigrigat kami mat ngaging gaita, Maray. Ay, da kami kanla kay ikaw. San pa'y anatong palmot ti plano may ngagpatakder iti balay may. Kan gumatang kuma iti lugan may. Ay na, Maray. Useless mat ngamin ti agplan-plano, no awan mat na yun agagat, Maray. Ay, owen nga ron, Maray. Ure, agbabawi kami, naladawan. Ado, tinasayang apanawin kan naibusan ti urnong may. Ni pare ko si masabat ko. Ay, ilamang ko di sardinas kantoy aginatang ko. Tapno sana nakababayin kan ko ana. Ano tayo limang mo, pare Haray? Ay, kwa. Awan na ito pare. Sika, gidi, may. Sa dino ti papa ng pare. Disinti ti kawers mo Adala si Kasuki di sentraw. Sika nga, Agawid ak pare. Adala napan ko ginatang di taistor. Sige, agpatuloy akon. Ay na. Naimbaglagan. Saan na nakita ti ginatang ko? Ay, nakababain do bilang lang. Mano at tawinan ti napalabas. Isuna lang ti masinsaw. Kat na kami iti asawak. Ang rigrigat kami latta. Dahito lang ti manayan ti kwartata bakit? Awan pa'y sweldo. Ay, anya nga ron nga. Anusan ano anya ti adda. Umapalakman iti karuba tayo. Ay nawaw, si kalaang nga ya. Ure siyak mo ta. Kita ti biyag da ita. Saan da marigrigatan? Akas ka na ta. Nalaing da ngamin ngagdiskarte. Kan nagagudda. Iswa da ita. Nagunod da, dagiti arapaap da. Sana kas kada tao nagpatinggala ang iti plano. Sayang nga rod bakit? Ado apanawahin tinasayang. Ay, naibus pa yun ti urnong ta. Ado ti plano ta ide, ang uray maysa. Awan pa'y natong palakay. Wana ta bindot dagiti desisyon ta bakit? Nagbalin ta asadot. Isa kastoy tinapasamak. Nagbalin na drawing amin na plano ta. Agbak to zero tapay marin. No naggagagat ka kumamot ide. Awan kumamot ati pagbabawian ta ita. Saan mo na mabalin nga isublita tinapalabas? Ti kasayaatan nga aramitin ta ita. Kat aggagat ta amakipurdiya tapno agbyag ta bakit? Ay, nawaw! Di tay agsadot-sadot. Tati kinasadot, ti mangyadayo kada tayo itinapintas a masakbayan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.